Utukubaruari turariria mantu igie uritingwe bathirikari ya gavana Mutuma Ntwethinge na kiri maoni yaku turikuria wonete utungata bwa gavana Mutuma bukaria te maoni yaku iururia utungata bwa gavana Mutuma ita na mbere kwa rena batwe kethira nketho mantu mirichia kwa tuwita na mbere na nteto cietu tukubaruari hana tukudurani tekiri nteto cia weru taitatu Gereto kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Mubunge wa Embe Central Dan Kiliku akawa Ruto mbaru mwanka muthia Kiri arwe siasa turumurika walulu kuthirikari na gavana Mutuma no ritingwe bwawe akarikirwa na ashirika bandini ya SDA kwe ya mukotheria thoko eu atumiri barabara ya mukothima wita kabwabwa kutheta ni kuthuka kwayo agwatwo ni kirinteto ciewe ruthaithia tumonetwa mathithio ni Maureen Kiremi. Mbunge wa Embe Central Dan Kiliku wite wetuma nyuma ya Rais William Ruto kenda kariba wabethira bakiona weti na mbere yake ari ntere cia Kalimbene Kiliku wite na kuona maendeleo ya thirikari ya Kenya Kwanza na ikiayukitie itureire kuwata Rais William Ruto mbarukili aritie miambo ya kirude barabara ya Kalimbene wita Mariara. Dan Kanmwathi na riboti. Mubunge wa icigo mbunge kia Embe Central Dan Kiliku na kinyite ntere cia Kalimbene kuruguria waki bwa barabara ya Kalimbene mwanka Mariara arakwandamanite na kandarasi na nkuruki kwaranirie na Kalibantere ino kuoya maoni mwanya mwanya ururia barabara ino. Tumesikia watu watajiriwa venye watajiriwa na vio watafanyiwa. Hiyo vio itakuwa ya kubebwa ama ni kusimwa masamba wenyewe. Na transformer zetu ukienda pale Kidharene transformer iko hapo na imesimama hapo kwa miaka na watu ambao hizo hawapati stima. Tunayengewa barabara, lakini watu wetu wamefukuzwa kutoka mazamba yao wakifurushwa huko juu. Sasa tukiyengewa barabara na tufukuzwe kwa mazamba yetu itatufaidi nini? Mtu mmoja tuenja barabara tukalia barabara ende teko megera na kwenda tunekana nio tulia tutikura na tutenio kana nataka kwenda, lakini akwiro akayo wangu barabara ni ukenda hali yayo. Asa kwangu kama principal nikililiwa kila asubuhi watoto hawawezi fika shule kwa sababu hakuna security upande huo. Ninawaambia watoto walale waje kukiwa mchana. Wildlife animals wananiambia elephant wamekuja wote, nawaambia watoto waje hata saa 4. Ni heri mtoto awe hai badala kuja mapema afe. We are working closely with KWS. Ito kulitangwe na akwe muna KWS. Tuhakikisha ndoa na miunde yetu ila the farthest corner si Embe Central. Tukoboja kendo kwetu beekeeping. Beekeeping niwe kanjoki. Asio ni kwele kanisi kwe kanjoki saidi kinyari sasi. Akandarasi barabara gwamirite barabara ino hibauritia kari kugwatania na kurutaniria wira amwe haraba ugite bakathi na mbere kuigwa bakiandika Kalibantere no kuruta wira barabara nino na kuga bakabanenkera mathaga monde makuruta wira ile nguo iraturuyi na waka obisi cia gwitethia. Kama umejenga kibanda yako karibu na barabara, tafadhali ukiambiwa ondoa, hapana chukua munda, ondoa mara moja. Watu wengi hapa wataenda kupewa kazi, vijana aswa wa mama na wale wengine wataenda kupata kazi. Na huyu mkandarasi tutamchunga ya kwamba watu ambao wanakuja kupewa kazi sio watu wa sehemu kwingine, bali ni watu wa sehemu hii. Miunde njire na kwenda nako kwenda kwenjwa. Ukejura kioro munde no kuna kioro kware ya ita utire kwa kuna makosa. Ako mundu tenda kioro munde noge. Kinyoke gotura na njia na we na mundu ogwa yo kenja kioro re wite gwo to na wita witethia.
Mubunge kiri na tumire kanya kagutariria mirandi mwanya mwanya hirio gukandana na kinyamaragia ukaria na nkurugi kuiga kithomo ntere-ino yitite mwanka mariara kwa GSU ko kuongela security yetu ni kaambia GSU tukongela askari ile ndio takunyanjira mwanka tura mariara na next phase tumenjia tura barabara isiulu ko tuwekere kulo ile cheta za muru ile cheta kuia baya kwa tuka kibaro kena mera uo mbomu kibatu ka tukule bataki nyanoko lakini ile bari ya kwa tuka ndamu na watu kelio tire nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Gembe Central mbeta wa Duncan Mwathi. Rwangiro kolelia wendia bo mauta ndiro eprani rutumiretie witia ko mauria mauta kiri mweri umwe yeyite kwambiria ntuku ya Rware peteroli itetie na shilingi 16 na yo diesel yaitia na shilingi 46 uri mauri ya mauta yatichinchetie. Thirikari ya kaunti ya Meru ni bwithiti wa luku kiri ndwangi nkai kenda kwairithia urutingwe bwayo orwo muno kuonete ni aronia bwana utwika chief of staff nora wendekethe no utwika minister wa urutingwe bwa mwingi ntoribie tirikia akewa kanya kaunyuma ya wakili Marius Muranya uciebelia Rware kiri arwe siasa turumurika mwalo luku ya na mibango ya thirikari niyo kiri ya Meru. Kanyume na ntuko kathomba nyuma ngavana Mutuma Ntwethingia unkumo obisine na maminista bae kunyuithwa muuma. Elias Julius Murega, do solemnly swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the County Executive Committee Member for Legal Affairs, Public Service Management and Administration in Meru County, that I shall diligently discharge my duty in the said office to the best of my judgment, and at all times, when so required, faithfully and truly, and hand advice to the governor of Meru County, that I shall do justice to all. So help me God. Thirikari ya Mutuma riu nionekete ucenjia nyuma ya ngutu utamba wa kaita ikirikana wakiri Maranya na abutite ngui riu kurukira mitandao yawe ya ukinyene ya Facebook na atumiririe kubuta ngui kanya nako kayukirwe ni tirikia bakiaria nabo bakaribatiania bamucokerie nkatho Mutuma Ntwethingia na ntuba gumutare tirikia kanya ne ka Minister of Public Service. Arerenke congratulate Mheshimiwa Governor to Ntwethingia na ntuba kwa etirikia gite ka Public Service. Tiriki mtu moya nyokulukira thoko to ni ongondo na ng'ombe tumeona kulukira etirikia. Watu wetu shukuru sana Ntwethingia no tuba kwa mpoiti iterekia. Nyuma Julius Bijo ya kuandikithwa kanyene ka ambassador wa Vatican na ukilukwa ni mbunge nene Governor Mutuma Ntwethingia na mutarire Aruna Bwana kuyugia kanya ka chief of staff akiaria kaitaka kuyugia obisi abwana na acokerie Governor nkatho na kuwa karita ngura kubati kijani kuthwa ndina kanya kangi chokatia nkatho kiri His Excellency Reverend Mutuma Ntwethingia no tuba umbetikia na etiki responsibility yeru muno kwithirwa wi chief of staff wa thirikari yewe tuuka kwenda kuwa woni kubwe ndi humbled. Bakiaria karibe Gembe North ibacokerete Governor Mutuma Ntwethingia nkatho na ntuba umutara bwana kanyene ka chief of staff tuirua sana na ntuba Governor etu Mutuma Ntwethingia na ntu nareketio twoyera nthaketu kana mwone tura twendete kawe mutweri na tukomia mutweri thai ari thirikari ne Governor thai manto yetu yonthe thai esotent riba ciaga tuti thirikari ne mbere lakini nkuona Mutuma otwikira thirikari ne ya nene na kinya batu eto mukongratulate tumwira twinwe na turuwe tu tamu au niyo tutebela Gembe North turerite hita nonto kuma waziri barabara kuo itaraka wira belebe wita tutona waziri na mwanga thai Mheshimiwa Ntwethingia itucokeria nkatho no ntobo twangura maithori watunengera mwana wetu mutweri akomba kwithira chief of staff awatilete tikiu na mutweri ngegwira uma imuntu romondo in our area. Akiari Julius Bijewe akithana ni ofisi na mucokerete nkatho Governor Mutuma Ntwethingia na ntubo mwandikithia kanyene ka ambassador wa Vatican. At the same time
muchokeri nyankatho nkuruki no then kwa kuona kuganirite kumba kundi commend as the ambassador to the Vatican, to the President of the Republic of Kenya, and at the same time chokeri nyankatho the President of the Republic no ntubako gya confidence in me ombo ntaraja ambassador of the Holy See or the Vatican, which he has done a formal appointment. Raymond Mwenda, Garo ya siasa, Mteto cia Weru. Munini wa rais urawari munini wa rais Rigathi Gachagua na kinyete kaunti ya Nyeri Nara akiaria Edwin Sifuna ethirite akiure ruteuraga na thirikari bare ya kuwatanira bakithira nende bakingwa ni rais William Ruto ndebene mwaka twitite nibetekanirite kwiyamwe na kwithira nende bakieba mantigie mpathukano bakiwa bobo atoma bedire baichindo kire kithrono kinene ke mwaka yo 2027. Before God, there is no other formula other than a united ticket against William Ruto. So, whatever needs to be done, kama ni kusameana, waje basi tusameane tu. Lakini haiwezekani tumpatie huyo ndugu yetu nafasi yeye aweze kurudi kwenye hiyo kiti aendelee kukandamiza wananchi wetu. Ni miario ya seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na ureni mutongeria wa mulengo Jolinda mwananchi kuma kire ODM Kagitene Kanande akiromba ngwataniro na ruterero wa DCP gutigira rais Ruto na kwa rais wa tamu emwe Ankoroki akitharikira bamwe babaria bari aregani bathirikare na nyuma ya manto jao kobwa baragaruka. Mimi najua kwa nini mnatushuku. Na nitawaambia kwa nini mtatushuku. Mumesikia viongozi wengi wakiongea vile kina Sifuna wanaongea. Kuna watu pale ndani ya ODM walikuwa wanasema siwezi onekana na Kasongo. Sasa yeye ni waziri. Kuna wale walikuwa wanasema kama vile sisi tunasema hatutanunuliwa. Walinunuliwa, walipigwa mnada kama mbuzi tu. So, najua kwa nini hata mimi nikisimama hapa saa hii niwaambie hatutanunuliwa, hamuamini. Kwa sababu Wakenya wamezoea kudanganywa. Wakenya wameona watu wengi ambao walikuwa wanafikiria wanaweza yaka matumaini ndani yao, halafu kidogo kidogo wanawageuka. Akithora mibango bari nayo Kagita Gachagua bairwa getene. Mheshimiwa Rigiji, kuna jambo ambalo lazima nikuexplainie. Sisi wana ODM ambao tulikuwa kwa competition na nyinyi, watu wa Kenya Kwanza, tukipata mwanya ya kuweka kati yenu lazima tungeitumia. Sasa wakati impeachment yako imekuja, wacha nikwambie tu ukweli. Mimi ni SG wa ODM. Naangalia naona hapa hao watu wawili wameanza kugombana, wacha tuongeze sisi moto, wakozane wao, ni shauri yao, si hao unajua pale ontoana. Kweli tu kweli nataka niulize hapa Nyeri. Mlikuwa mnataka nifanye nini kama SG wa ODM? Si nilikuwa nitafutie chama yangu nafasi, si ndio? Nyumene agishieteria murengo jonge jwa ODM. Wacha tungoje kule Western niliwauliza kati yao na mimi, wacha tuone nani atatoroka wa kwanza. Na nataka nirudie hapa nikiwa Nyeri. Wacha tuone kati yenu na nyinyi na mimi na sisi wanalinda mwananchi nani atatoroka wa kwanza. Lazima tuwe pamoja. Na yule wetu mmoja ambaye mtaona akitangatanga huko peke yake ati iko na jambo lingine akuja kuongea ambalo zio la umoja wetu, mjue huyo ni msaliti. Gachagua nawe akiwa na control hii wajumbe ya mlima atakuwa shida kwangu. So akaanza kuchukua hii wajumbe, kuwapatia pesa wakiwa na ichongwa, kuwatoa kwetu mpaka akakuja akatufukuza. Bareti ya ujo Kagita Kareaba gukare kire mathiko jana ndongo urene ngina wa mujumbe wa Iala Zawe Honorable Kanini Kega. Kanyene Kawero TV Mbeta Nele Waketenji. Abiashara thokone ya Kirobo watanirite na kanisa ya SDA Kironebe yitea mukwera thoko yo kenda kwebana na ruko na mirimo bakiaribo wete thirikari ni bati kuongela kathali ngwine eche guthurani boroko kenda thoko chithira itheri maita yonde Kakimutegi ayana ntetoi. Ringi biashara bathoki ya Kirwa kanisa sabato ya Kirwa Central amwe na ndagitari ba matura ebe umerete amwe kire kutheria thoko ya Kirwa na nkoroki tauni yonde ya Kirwa no ntubo kumania na rukorora royorete gontu guko. Tuliweza kupanga tuwe na usafi katika Kirwa ama market yetu
na ninashukuru sana kwa sababu kanisa imejitokeza. Ninashukuru sana wana market wamejitokeza, na tunaomba pia county watusaidie, watuweze kutuwekea dustbin kwa sababu kila kona tunaona uchafu mingi sana. Tukomba kuthithia action day turi amwe, tukomba kutheria thoko yetu. Ko nkuga ngwiritwe na nkuromba inya matangi cia gwikira mateje kagwe, na tugeta na mbere kugwatanira nabo na tukitheraia thoko yetu. Kuna ntu baba guta bakendia kawa na tukombe tore tuguta twete ta plastic takawaka ko ketha nuje ko mtu kawa ketha mtu kunuje na kunywa kawa abatire kujukia kawa mtu anywa kawa kajukia kombe kaka no ntu jikombe bitu bi o bi ta ikombe bi binge mono na ibyo toje tembuka kwinkudithano kwina kiara kithokone tukara twite taira ja uningite taira mono no ntu kiara kira gitibati kwithira kithokone itukuromba tucure kiara kiuma aragite no ntu batu turiendie matunda na tuendie matunda jojo kinyango ingi na itukuigua twipore sana no ntubore okweja ena mbaraka gura gitunda baikeria barugaruko muno rura rwe thokoni no wati muno no ntuirukuyagiria mirimo kiri antu into ja bibi ta bigeta bikinga kumbura ka drainage ketha ikombe ja bibi ta bigera bia ta bikodra na teri drainage kaingana siriti ya kaingo kana mitaro enda nira inganire kinyama teja kekera wanau kila mahali kwa mirimo yejaga jana ndeko kurou mitaroneze mateja kugerwa ndoje ciana mira nau ndoje ireta miundene ikareta kinyanda iria mirimo ekiu mirimo ya ispiroli ndera mateja terajeta jawa kila mahali nara kwena kinyando ego kuri antu beta inya gwitethia ndoego neu roje roke ngai aura roje rogeta miundene na miundene yato twaandite nyani ndia pampaji gwete gatewa mutaroni au jogeta nyunjuri aja kachiojori mbia igetao igakuruka nyomba cietu ngi kaumao igakuruka nyomba cietu ona kinya moterine na rukoro ria tukure rukoro murungu atikugwirwa iromba riao atundumiso safi nikenda tukomba kara riera ria tulithongi na ki inyara ko kada bona nini tukomba koithara tukianda miti ngotiki around kirwa kaire na kinya kothere kare tuketha tini initiative yentu kwingi kuma gicigo mbunge kia Mburi nkiripotera ndeto cia weru nio kambitaga ki Mutegi akari baraba tumoira barabara ya mukothi mawiteria ni mwanka kabwabua ni batariritie mathina bakulukira kumania na kuthuga kwayo bakere akari babu wite ni bathinikite kukaita kara ya muno na kinyarito wita skuru ni thina nene bakenda thirikari ukumira na kubabwithiria barabara eu makena babu na riboti Tumeriba njira ya mukothi mairia ni kabwabua ni bagutariria mathina maria batwire gukurukira njirani ino ni ntubwa burera thukite ario mitino kumira ngari na bikibiki kuremera njirani ino barabara ni athukire kabisa watwika muntu ationa kurukira muntu ayete na bikibiki no kana gatiga bikibiki akathi kuguru na antu iba accident nyingi ciokete ndene ha bantwaga kia mauti ale tiaboteraga ona bikibiki ona nkare oteki bikibiki ndaraja wakwa gao no ndaraja ona ntunde ntimama no go ntimama no nto no yeye kayu mtungi cukuru nkare ya cukuru teno ya itiaga nkaije cukuru na rwana rukathina bwitego rwana rwagwite na mambagi ruthiete kuthagana nkai na areriani ntu barabara ni athukire bariuga bainge bao ni barasimikite gutiria ngendo jiao nundu bwa njira ino akwira rira turayaga tukethira ntagaga rimwe yabindaga tucoke nuntu rimwe tutirona abantu okurukira kana riringi twaja na nkari gwatwika ni kuboteraga tutiomba kuthi bikibiki yongo wajiyaga wowanuthiete mukothi motiri na bikibiki okathi maguru ni bagutariria biashara jao kuma ni untu bwa njira ino muno kagita kambura muno tutirona biashara ni akwamite muno nuntu rira kurite aga bara bathiyana bikibiki nkari cia botagira batironaga bantu akuthi kuruta biashara kwa gwende gwa kubeta meri ino yonthe mbura irambirie kura antu ibathina muno muci nuntu batirona kingontore njira ino ya kabwabua ona nkarira ciendagia mboga ciare gutia kumbenderia bare gutwa kuyanjira yarami bakathira bagachiongo bakathi bachauri mwanka watweka ana ninga tukathiana becikiri kugira mboga ni aria bethito bagikirwa mora mkinjira ino ni musiasa kawira munge aria baugite bakambiriria gutetheka muno ni untu bwa njira ino requestire atwingire marinya mama nikenda nkarira yombete kureta mwire munde yomba kuona bantu ega okurukira
lakini nonto bogu emunde tie bikibiki ngararia kwi ago barabara ekobua na ingo chokeria mama nkatho muno nonto bwa mantu mara aturuthira turi aturi bakia mauti amwe na eriani ukaigwa kuri ntwarutha bwega igutethia community ya kia mauti na eriani kwa njumura nonto chukuru ani bathina sana nonto bambaji cia chukuru. Kiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabo. Boya Makena katwonekanya kambere kunoga twicokera ni rono rwa arimi beria kuromba thirikari ibathikire. Muchama niyo kayothire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia botwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngoro chako na guchenga iko chenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bwega wa mwiri nikienda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutwe county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Imagine coming home to comfort, security, and space for your family. A place where memories are made and life is lived to the fullest. Meru Heights Luxury Apartments, located just 1 kilometer from Greenwood City Mall Meru and 500 meters from Gitimbene, is your ultimate destination. Meru Heights Luxury Apartments is accessible via Meru Makutano bypass, and we are offering well-furnished 3-bedroom suites with reliable water supply, 24/7 security, and ample parking. Live life easy with amenities at your doorstep. Make memories, not worries. Book your dream home today with Meru Heights Luxury Apartments. For more information, you can visit us or call us on 0706 702 003 or 0712 050 449, or you can visit our website www.meruheights.com. Meru Heights Luxury Apartments, where comfort meets class. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Over 1,900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. Ang cooking pa
pancake. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts. Mwah. Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Every sunrise brings a new beginning. At Mount Kenya University, dreams rise with it. From bold ambitions to breakthrough discoveries, from classrooms to laboratories, from determination to graduation day. Here, passion turns into purpose. This is where futures are built. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Arimi beri antere chimara nebo umrite kwa remadina ba okulukira urimi nebo bakiari antere chimara mukariditi wa mara maziwa yen mrethi wete thirikari nibati kwebele woti kiri ntobe kubwithi irobi andeithia kenda kwenekera murimi ngarama chekurethia akiginya kwethirwa arimi niba uciatira muno witithia kiwango keria ngarama hii nichuba kusia nyuma bonene. Martin Mwambi na riboti. Remi bweria no abothiete na mbere kuthongama amwe na mathina nkutho kuthiurukira remi bobo yani murethi uranwe murugamiri wa remi bamara maziwa ayugeria kagita ka 50 wa kilo na no abathiete na mbere kwirigira rigeta itiam iria riro na mbesa na ningwitikia gutiki into kingi kimera kingi kana urithi ungi ukumba kuria wega tigori mwa ng'ombe iria tuge thokoni kuria tukwile iria thokoni ni tukugurirwa na ciringi 50 na ta mwako kuma kuria thokoni yetu ya Meru arimi ni barari bari bonus na ciringi 2 na ni bateleti thijo ikinyirite arimi bonde antu bale na propaganda jiatiria ni rimanu uni olongo na tutibateria kuruta biashara urimi no longo murethi ariuga irio bya ng'ombe ibyo bitwikite kinyamara ntugo ino araba kuga bire na goronkuru kim baino ala tukinyite no urethi wa ng'ombe jieria urethi ni tukwana wina baita na mauntu ni mendelete kwithoma kithijaga wega mbere tukamba gucokeria ngai nkatho tontu endino ni tuthito twina mburi ya kwigana na kimera kia bua na ng'ombe ite na wagi waria
mbuge ke uri mweria ni tuonete generally kwena lot of improvement kumania na boria kwethe tukwe ni lojia kwigana arimi ni bombete kwetho bakiongagira volume jieria tendele nia ya kwake nio natwala itha namba jieria kulingana na liters wili kuonekana kiongereka kuma mara nitukuoneria ria tunile kuthire kiongereka gatontu thaino eria ni likuonekana liku kwa wingi na arimi ba implicate urimi umwe kiongera uritie thirikari kunyia ogoti bo into birabiruthaga irio bibi kenda gutigira murimi weria kuguneka na tiko gia goro akigura irio bibi na kiu nikio tukulorera thirikari yombe kuona borea uniombe kurugurira antu bare bakuleta raw materials je kuthondeka irio jia ng'ombe betho be tax exempted gotwike bate kuria goti nikenda tumba kunyia irio jia ndithie jietu muno murimu wa ng'ombe ni akugwa kinyirika ni irio jia ng'ombe especially kagita kama maguta malaitirie bei ya ndisoro gwitia kambuni nyingi ni jiongerete bei ya irio kaire nikenda baomba ko compensate bole maguta magwitia kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Nyuma ya Weru TV kumurika makondoria yara ya kujirwo ntere chemowa nende rwangiro mutharaba mutune nende rukinyete ntere ukienda kwedio tethia brabaringikire kumania na makondoria mutayo annex na mucio mowa ni withire ukiro mwero ni makondoria maita kwa maita munoria kumira mbura na riti ya ita ari mbere. Dennis Mugendi aina ripoti. Kienine kia maota kio mawastendia mgishone kia ubunge kia Igembe South mabisa bathirikari ya kaunti ya Meru nene kugwatana na kiama kia mutharaba mutune ni baejene utethio kirinja 90 na imwe gatigatika inyingi ira iratigirwo kinyamare ne nyuma ikondoria biambura inyingi ira iraurite na kubatiga batina gikaro gia kuria kana gia gwikira iturenere ya annex iriene na kungi muciene Jojo Maua turia janarua nonto bwa gitumikira kiombere ukarika tukemande burere urire nene ni ombere go affect a lot of people in Maua. Majority bara bombere kwa very much affected ni anto 91 na kile anto 91 ba na partners betu turia twina bwaja amutharaba mwekundu bomba kwithira bagitu tetheria twi thirikari ya Meru County na non food items na Meru County omba kwithira ni ku provide some food items tugucokeria nkatho thirikari ya Meru County yetu ire yongojetwe ni Governor Mutuma tuithinkia twita shirika la mutharaba mutune. That is what we know best, so netwa receive their call na twa ukatumatethia, and these non-food items comprises of blankets, kitchen sets, mats, soap and water guards, and also we have mosquito nets. Na nitukumenya ati indo ino ikaomba kumatethereria kuvota gwicokia bare marari anakoroti kabisa bali baba ingi bare batigi bationete utethio bu mabisa baba liuga mubango juri ojo kubakinyira hapo watu zaidi ya 400 na 50 waliathirika kwa sababu ilinyesha usiku kuchwa siku mbili uliopita, na watu wengi waliweza kuathirika na machanga la floods. Pia kule Mboone katika Kiegoi location kuna changa la maporomoko ya ardhi yenye iliathiri manyumba mawili. Onto na bio ikundi bingi na ntubangi bawendi bubwega bakuromba kinyabo gutamburukia njara na kuniondiria bari ntere ni iria siri ugwatine bakuromba kuimenyera mumiru augire no kaba kurigiria nkuruki ya kuoria ugatega area je Maua ne area in island na lowland bethera bagitake initiative at least ya kwetha iba kuthama in the lowland kwa avoid metino je ya mbura. Dennis Mugendi, Weru TV, muciini wa Maua, kaunti ya Meru. Arimi ba nkandamia ntere chia Embu ni bethite bauke mathata yo kumania na kuwa kwa mauri ya nkandamia yaraba kuwa kaiteneka braba ba urande bethire bakirunge kwana bate kuona muntu oba urena mauri ya meya kaiteneka nende bakiwa kimeraki yara maingi intobio kabikutukira miundene na ntubo watia mauri ya meya ya kimeraki Rita Mwaniki na ribotie.
Arimi a makandamia akuma kaunti ya Embu ni marateta ni undu wa kire marauga ni maketha mao kugurwa na mbei ya nthi muno. Matongoretwe ni John Kathangu uria niwe mwenegiti wa kiama kia Nut Traders Association of Kenya arauga thirikari nene kuvitukira ruvonge rwa urimi ni iregete gwitikiria aguri aria maguraga ngandamia itari ngonyore na uguo thoko ikanyiva. Ino ni wanathengia ngandamia ciao gukorwa ciicurite migundari. Ukagwatuika ni twetikania ngandamia ciendagwe maita mairi. Kwi ngandamia twitaga in-shell iria nyitite ava. Gwatuika ngandamia ino 30% ciendagwe ni murimi niguo nage mbia. Na ia konyorwa kana ya rutwa gikonde giki kiava giki kia brown etigwe varia kanyamo gacero kana twitaga gatumbe kana kennel. Eye gatuika nayo ni irendwa ni America na andu metagwa European Union. Guku makiongagirira ati wana iria irakinya thokori thogora urakorwa uri wa nthi muno ikiringanithwa na imera icio ciengi. Thina uria twina guo twita arimi a makandamia ni ati turagurirwa na mbia nini muno na mbei ya nthi ta nyungu nguo. No karoria tharu mugundari uyu turi wa murimi uyu makandamia bandu mai wa kuma mweguru na icio cienge ni mbitikangu nthi tondu mbei iria iragurwa ni mbei ya nthi muno. Koguo ni takwa ikuorera guku migundari. Na varia marenda atongoria ngurani akuma kaunti ino gukorwa makimateterera niguo thoko cionthe irugorwe na arimi mavote kwendia maketha mao na mbei ya iguru. Na ni turona atongoria aria mathuritwe matirateterera murimi o mai kuria mamamie toro na ni turenda atongoria aria marakorwo magiteterera makandamia niguo arimi tondu iyo ni njira iria murimi angiona mbia na akenya kinjumra urimi niguo utigarite thaino njira iria andu mangitetheka naguo. Riu arimi aya marenda makorwo magitikirwa gukorwa makiendia ngandamia ciao kuringana na uria aguri ngurani marenda niguo makorwo makigwata umithio makiria kumana na urimi uyu wao. Ngiripotera Weru TV kuma mwena wa Runyenje, kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Rejire moya kurwana wongele kuba murimo yo kansa thirikari ya kaunti Meru nitithiti na mbere kampeni ya kumunta akari nchanjo ya HPV. Akari ni barombeto kwithira nende kumira kurio kuthima murimo yo na kwithira bakithia thila nchanjo ino tundi chithira chisie tumi kirimirio. Brian Kimathi na ribotie. Thirikari ya kaunti ya Meru amwe na andu angi mwanya ni benderete na mutaratara ja kunenganira nchanjo ya HPV narwa bakiringa kambi sibitari ya sub-county ya Mikindori. Tuene exercise ya kueja na vaccine ya HPV. Tukueja na kito ana toa 10 years to 14 years. Na hii vaccine yenje ya muno nontu ni au prevent cancer. Na aria kinyankuru kibanenkanirite mathomo na gitumi gia ciari kwithirwa batena ugua na nchanjo eje. Most of the cases kuru imoni ya within the market ana baba ingi barugira ciari baregere lakini kwi bamwe bawitikiria later na itwetete na mbere na exercise yeu na tutogeta na mbere kubera shindano ei safe non tweteze already tested na approved. Tare mwakere ya ciari barabate kwenda na boba mtwa lakini ankwenda bakikishire ruare vaccine ito kweyana i vaccine ekoloketwe i Ministry of Health na i vaccine yenja nete na yene side effect ni autethia na bo na bakarea ibetekeria na boba mtwe chindano irato kwayana i vaccine ya HPV human papilloma virus yo prevent kendra anabatika wato i cancer. Sindano iji mbere ikiambiria iwe tuije antu ibareta amantu hapa na pale. Thirikari tiumba kuretera antu sindano itebui no ntuko inyabia mabira birunga maira mantu andawa na Ministry of Health ni thaira chonjo mono gwakikisha into bira bikwe wantu bia yo bikurukirite ithimina na bietikirika. Oi safe no it is already tested na approved na ite na madhara kinya yariko no te method ya family planning isindano ya kurigeria cervical cancer ake utegintu kingi. Morondo joeri kurwa na murimo jo cancer na kuinyiriria gitumi kia kurigeria mirimu emwe kurio. Ndene Meru tutaragwa twina cancer nyingi na cancer si affecta ekuru na inya arume. Lakini ukeyokethira cancer ira si affecta akuru nyingi asa ya nyonto na ya cervix. Kwa hivyo bitumite tureta vaccine na ndaromba vaccine ni njega
nonto nerigairia ukeyotega inya history yarira gutari na vaccines wetokethira kambe njeshi fagiro yonthe inya imurimo yeta wa smallpox lakini rira bejire bamenya kurigiria mirimo yeu nethirire. Kiripotela Weru TV kuma Tigania Mbita, Brian Kemathi. Akari aciari na aritũ a Batharaka Boys High School nibawetewe ni ũrĩa wambĩrĩirie cukuru William James. Akĩaria James awĩte ambĩrĩirie cukuru mwaka-inĩ wa 1969 akĩromba muongo yo Tharaka kwĩrutanĩria kenda kũĩka cukuru na kũmĩũkĩrĩa kinyankulu kĩakiuga nĩtethetie na baba ingĩ matũũra-inĩ. Makena Babu na riboti. William James ni umwe wa sonko bare batigire bathondekete marietwa mao miaka mingi miguru ntereji ya Tharaka aria ambĩrĩirie cukuru ya Ndaka ya Tharaka mwaka wa 1969 na riu ni arikitie gucokera gicukuru ino kuona matunda maria atigire aria kongweretwo ni ekari ajiari na anaba cukuru ino. Parents, your grandparents, your great-grandparents. Tharaka was a very traditional, very poor, proud community. And they raised money to start this school. Without that school, you wouldn't be sitting here. So honor your parents, your great-grandparents. Aritũ abariũrio kwĩrutanĩria na kuthoma kenda mamba kuthi na mbere na kithomo kiao barikia gia secondary. In the current environment, working hard can even penetrate the Mount Kenya, which we believe is the biggest mountain in this country. So if we work hard, and in the next term we work smart, just 156 students taking them to campus is just like closing eyes and opening. Sindio? Let us not let our facilitator down. He's really trying. You have heard, since 1960s, he has been in this school and he has never forgotten the school. So ask yourself, 2040, will you come back here and do something that we will be remembering you with? Nioriria antu bakurio kugwata mbaru gukuria masukuru. Mwito wakwa kiri antu bonthe Batharaka na bonthe Batharaka itukenere cukuru yetu, twende cukuru cietu, tuthomere cukuru cietu na twake mugongo wetu. Nundu tire bangi bagatwakira Tharaka tatigati utwingwa tugaukira kaina wi mwene tukasane ni cukuru cietu tucenjie. Williams ni agwetete gutethereria anene kiwaki wa cukuru ino. Our laboratories now are more beautiful than our girlfriends because of say thank you and we cannot pay you. May God add more and more to you. May God bless you. Launch laboratories ambazo zimetengenezwa kiusasa. Suko na laboratories ya science, ya physics, ya biology, ya chemistry na zote tumezitengeneza. Kiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabu.